Pozdrav svim gledateljima, evo danas ćemo napraviti kratki review VIP-ovog mobilnog hotspota, evo možete vidjeti uređaj. Evo to je znači taj uređaj, evo vidite tu imamo display, znači sa strane imamo gumb znači za paljenje, za spajanje, znači da napravimo konekciju ili ako hoćemo da nam se automatski konekcija radi. Također imamo mini USB kojim znači ga spajamo ili na računalo ili sa punjačem za pad. Imamo utor za microSD karticu. Evo za punjenje. Evo sad ćemo ga upaliti. Pa vidite kako to funkcionira. Evo sad se on pali. Znači pokazujem da se može na njega spojiti do 5 uređaja. On se pali. Znači na displeju ćete vidjeti znači kad se upali lijevo dole M ili A, ovisno o tome da li ste stavili da se automatski spaja na internet. Evo, ovdje vidite da je A, znači on će se automatski spojiti na internet pri paljenju. Evo. Znači ovdje vidite znači koji signal on hvata, vidite stanje baterije i sad će se on spojiti na internet. Evo, on se sad spaja i pokraj ove Wi-Fi ikone, evo sad nam se pojavila kuglica ova i znači vidimo da smo spojeni na internet i možemo se znači spojiti sa svojim uređajima. Evo sad ćemo napraviti jedan speed test, evo da vidite znači spajamo se na hotspot, da ne bi bilo da se spajam na neki drugi wireless pa da ne bi bilo. Evo sad ću se lijepo spojiti na njega i sad ćemo vidjeti na, evo vidite znači ovdje vam je jedan mali piše broj da je jedan uređaj trenutno spojen. Evo vidimo. I to je to. Evo sad ćemo napraviti speed test. Evo sad ćemo pokrenuti speed test. Naravno koristim ovaj koji vjerujem većina ljudi koristi. Evo kreće. Kao što vidite brzina je mislim čisto ok, pošto u stanu hvata dosta dobar signal, ali i na ostalim mjestima je dosta dobar signal, u autobusu i slično. Za sad je čisto ok. Evo to bi bilo to. Ako neko ima kakva pitanja, slobodno neka pita, neka napiše dole u komentarima i slično. Hvala na gledanju.